Kubor nakaslem jong Nnsscc Hima. Kakunhu ni lekai jong ke Shillong Lajong kan sahyar madan bania kun Pyrshah ya ke Meghalaya Police ha ke quarter final ke basau jong ke lempung ye lekai invitation knockout football tournament arhajar apulai do arhusau hamadan new Nnsscc. Kini ke jia kun quarter final jong kini ki atli ki kenhon ha ke tiga lempung ye lekai ya ke ba la pelong ru da ke new Nnsscc Sport Social and Cultural Club kan salong ha kan riu terik ubenai rempang arhajar arhusau hamadan new Nnsscc hakapor arbajin op haisngi. Nakalyang ke Nnsscc sesisi empat ke khot ke weria barok ki pat ba riu it football jong ka than manaki wei pat ki jaka bakin snob ha banwan sakhi ya ka te ke ji le kai hapdeng ki te ki artli ki kenhon mat kalapen pauru ya ka jingkarmen ba klempep panlong ka ji le kai ka ba internet.